Nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye, mukomeje kutwereka ko mubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, n'imwe mu nkuru zikomeye cyane kandi zibabaje zitugezeho muri aka kanya, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda bibigarukaho. Ikaba inkuru kandi mbi cyane mu gisirikare cy'u Rwanda ku rwego rwo hejuru. Lieutenant General Innocent Kabandana akaba yitabye Imana mu buryo butunguranye. Lieutenant General Innocent Kabandana wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'ingabo cyangwa se by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru y'urupfu rwa Lieutenant General Innocent Kabandana yamenyekanye kuri iki cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025. Amakuru dukesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda kandi nacyo cyamenye nuko Lieutenant General Kabandana yari amaze iminsi arwaye ndetse yivuriza mu gihugu cya Turkiya. Tariki ya 26 Nzeri 2022 nibwo Perezida Paul Kagame yazamuye Innocent Kabandana mu ntera amuha ipeti rya Lieutenant General nyuma yo gusohoza inshingano ze muri Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. General Kabandana yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka w'1990, aza kuba umwe mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Ni umugabo wari ufite ubunararibonye mu bya gisirikare n'ubuyobozi bw'ingabo, kuko yanabaye umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ibyo twakwita mu rurimi rw'igifaransa Defense Attaché. Mu zindi nshingano kandi yabaye umuyobozi w'amasomo ku ishuri rya gisirikare rya Gako, aba n'umuyobozi wungirije w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNMISS. Yanabaye umuyobozi muri RDF mu gisirikare cy'u Rwanda ushinzwe ibikoresho, umuyobozi w'ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy ndetse n'umuyobozi wa Special Forces. Mu mwaka Lieutenant General Innocent Kabandana yamaze ayoboye ingabo muri Mozambique, hakozwe byinshi cyane mu kwirukana ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Akaba rero yitabye Imana azize uburwayi. Gusa navuga ko uburwayi bwe nyine nta bantu benshi bari babizi, keretse wenda aho bari basanzwe bakorana imirimo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuvuge ngo Imana imwakire, yakire roho ye, hanyuma twihanganishe n'umuryango we n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange kubwo kumubura, cyane ko yari akiri mu nshingano. Tukiri kandi ku makuru avugwa ku bijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda, umusirikare udafite ubuzima bwiza ntashobora kurinda igihugu. Uyu ni Major General Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Major General Vincent Nyakarundi yifatanyije n'abasirikare bo muri brigade ya 503 ibarizwa muri division ya 2 mu rugendo rw'imyitozo rwabereye mu karere ka Musanze, aho yabibukije ko umusirikare udafite ubuzima bwiza adashobora kurinda u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Urugendo rw'ibirometero 26 aba basirikare bakoze rwatangiriye mu kigo cya gisirikare cya Kinigi, banyura mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, ibiro by'umurenge wa Musanze, rukomereza ku ishuri rikuru ry'umumenyingiro rya Ines Ruhengeri, nyuma ruza gusozwa basubira mu nzira banyuze. Iyi myitozo yakozwe mu rwego rwo gukurikiza inama ziheruka gutangwa n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ukunze gusaba ko abasirikare ba RDF bagomba guhora bitabira imyitozo ngororamubiri kubera ko ibafasha kugira ubuzima bwiza. Ubwo Major General Vincent Nyakarundi yaganirizaga aba basirikare babarizwa muri brigade 503, yababwiye ko umusirikare udafite ubuzima bwiza adashobora kurinda neza igihugu. Komeje avuga ko intege nke z'umubiri zituma umuntu ntacyo yakwigezaho, ko gukora imyitozo bidakwiriye kuba mu rwego rwo kwitegura intambara gusa, ahubwo ko binagira ingaruka nziza mu buzima rusange. Imyitozo rero ikaba yarabereye mu karere ka Musanze nk'uko nari mbivuze hejuru. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse igisirikare cy'iki gihugu ko kigomba kurasa indege za Venezuela igihe icyo ari cyo cyose zabonwa nk'iziteje ibibazo. Ni nyuma y'uko ebyiri za gisirikare za Venezuela zagaragaye hafi y'ubwato bw'intambara bwa Amerika. Minisiteri y'ingabo za Amerika yatangaje ko iki gikorwa kigaragaza ubushotoranyi Venezuela iri gukora kuri Amerika. Iyi minisiteri ikaba rero yaramaze guhindurirwa izina, yitwa Minisiteri y'Intambara aho kwitwa Minisiteri y'Ingabo. Byari bibaye nyuma y'aho ingabo za Amerika tariki ya 2 Nzeri 2025 zarashe ubwato bwari mu mazi mpuzamahanga butwaye ibiyobyabwenge bwerekeza i Washington DC.
ubwo bwato bwari hafi ya Venezuela, Amerika igaragaza ko agamije gukumira icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Ubwo yabazwaga n'abanyamakuru icyo Amerika izakora igihe indege za Venezuela zakomeza kujya hafi y'ubwato bw'intambara bwabo, Trump yasubije ko abanyavenezuela bazahura n'ibibazo bikomeye. Ati nibadushyira mu byago tuzabarasa bose. Trump kandi yahakanye ibiheruka gutangazwa na guverinoma ya Venezuela, aho yashinje Amerika gushaka gukuraho Perezida Nicolas Maduro, agaragaza ko bari hafi ya Venezuela mu buryo bwo kurwanya abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Ati ibyo si byo twe turi kuvuga, ati cyakora turi kuvuga iby'uko mwagize amatora mabi cyane. Venezuela iri kohereza ibiyobyabwenge bifite agaciro kabarirwa muri za miliyari mu gihugu cyacu. Ati ikindi abaturage ba Venezuela bahoze bafunzwe nabo bari kuzanwa hano. Trump yavuze ko Amerika izakomeza ibikorwa byo guhiga ubwato buba butwaye ibiyobyabwenge bubijyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi Amerika yohereje ubwato 8 bw'intambara hafi ya Venezuela, ndetse yanohereje ubwato bw'intambara ariko bugendera munsi y'amazi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Amerika yagabye igitero ku bwato byavugwaga ko buri mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge, hagwamo abantu bagera kuri 11. Umubano wa Amerika na Venezuela wakomeje kuba mubi cyane mu myaka ishize. Amerika ntiyemera perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yongeye gutorwa muri 2018. Amerika kandi yashyiriyeho iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo ibihano byinshi. Muri Kanama 2025 Amerika yashyizeho igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari Amerika nk'uzatanga amakuru yatuma Nicolas Maduro afatwa, kuko imushinja kuba ishyiga ry'inyuma mu gucuruza ibiyobyabwenge, nk'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe birimo nka Washington Post byandikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukesha amakuru byakomeje kujya bibivuga. Hanyuma Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance yatangaje ko atitaye ku gitero cya misile cyagabwe ku bwato buvugwa ko bwari butwaye abanyamuryango b'umutwe w'iterabwoba unacuruza ibiyobyabwenge ufitanye isano na Venezuela. Mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter tariki ya 6 Nzeri 2025, JD Vance yashimangiye icyo gitero agira ati kwica abagize uyu mutwe, ati bangizaga ubuzima bw'abanyamerika, ati babashora mu biyobyabwenge nicyo kintu cyiza kurusha ibindi, ati ingabo zacu zishobora gukora. Ku itariki ya 2 Nzeri 2025 Amerika yarashe inasenya ubwato bwari mu majyepfo y'inyanja ya Caraïbe, ihitana abantu 11 bari baburimo nyuma y'uko Perezida Donald Trump abushinje gutwara ibiyobyabwenge. Trump yahamije ko ubwo bwato bufitanye isano n'umutwe wa Tren de Aragua yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Abayobozi bayobora Venezuela batangaje ko amashusho y'icyo gitero ari bihimbano. Ibi n'ibyishimiwe na Brian Kasemenstein wamamaye ku mbuga nkoranyambaga, unazwiho kunenga bikomeye cyane politiki ya Trump. Yameje ko kwica abaturage b'ikindi gihugu batajyanywe no mu rukiko ari icyaha cy'intambara. JD Vance ntiyatinze kumusubiza amubwira ko atitaye ku nyito yose yabiha. Iki gitero cyaje nyuma yaho mu kwezi gushize Amerika yohereje amato menshi cyane y'intambara mu burengerazuba bw'inyanja ya Caraïbe, n'imwe mu ngamba za Trump zo guhangana n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bica muri inyanja byoherejwe mu gihugu cye. Muri 2020 urukiko rwa Amerika rwashinje perezida wa Venezuela Nicolas Maduro kuyobora umutwe wa Cartel de Sol, ariko we yisobanura avuga ko ari umugambi wo kumurika ku butegetsi. CNN kimwe mu bitangazamakuru bikomeye ndetse kinegamiye kuri leta yatangaje ko Perezida Trump ashobora kugaba ibitero muri Venezuela agamije kurandura imitwe icuruza ibiyobyabwenge imaze igihe ihangayikishije igihugu cye.